Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing ban iya ka film khandai lat ka wei ni ki film khasi ba paw ha ka jilla Hanongstone West Khasi Hills kalayat hadu menta ka sngi hambe ko Fed Hall New Nongstone ha ka ni ka sngi la yo i ba om tang ki samla Henry nadu ki long kme ki riu rang ba ki lalet ban pet ya ka te ka film bat ka ba pen sngaw tanat bat ka ba pen sngaw shngan shu ye ki pat ba kadai na ka jingwan ban aimen sim lang da ki ting shop jong ka ni ka film ba kan thob yu samla phira dok todong Usamla Golden Star Sucheng lembat uba Commander Shang Pliang ubalang u director hakaju kapor u producer. Bro mangini ya sengau komen kalong gane ga film gala da burles kumba sisnem reba tak la ya kiwe parki snom kum senang stoin jawai sweswe legi view dia respon ba sengau tenat tenir ni sengau tenat tak kadang tak kesni ya wan snes pon nam stoin ban ya ai men sem lem baro hi marki wan kishan ni nyur kwa ban ya yaitu banyak yoi mark kentok yang banyak keren. Jadi yang tenat jongi dalam ba mah madan wes banyak sekali tenat. Arway ngomong ba tom yikin piu ya lagi jong. Nang ban ni penkiu saya lagi jong nang ba menginya kiu lang. Kumbalong di film South Indian. Maki kila dom pa apa tangga jemput pekat yikin piu ya di film na jong. Pen metagun film South Indian dilong kiu shisha. Da ngarunga kerpat yang ni bernyanyi lom ketat banyak kersian yang dijong ni hila undai tang di film ru giwe ru idai banyak kersian lang nang banyak benkiu lang namun berkan dia tu maka shit sini dekawin kita kelas pelati masuk ru ka men ba ha gini si poyaru bade imtasi si baru mah kadang ni kibri one pick film te sutana bagdan gini kibri ba kersian film si khatam khandai la tu bala release aslam dan mentaru kadang iya jauh sini ngapek ngoni pai Kawai na kilong kami kabalawan sakhi ya kani ka film kalapen pau bat ong bakalong kanuk sa ya kilong yeng kilong sem bat kham tam bakum ki kami ki pa kintep kumnu ban sneng ya laki jong ki khun ki kti ha ka ju ko por kalong kum ka pharsi ya ka jing em jong ki breu Gitna marga kalong pharsi na dianta yung imyong long ipu ha kai ne mak perkai kata de kituan ki man long ba ki kom abi ne ka ji ai lo jong sep ngap nak dijadkap dalam de ka histori bu nanti tenan bercicuk senengkan ikon ikai ong kalong Sumbang penken mau nak mentai pajak nong stone bai kan kun ngin beni khadu samenta ar ndai terek balasai live ho terek ka jaka kan dei hang ni po ni ko fet umba pinatep bat ba kapor kanlong ha kapor shibaje minsni lai baje ne khaisni san baje jenmet ban nhiều baje jenmet yesa sisen nhiều wer ni khot ya pike pagba jeng kanong stone akaba na kaliang jungi ke samla jeng kanong stone ro nila persyang banwan yalam ya kine ke aktor hamtam ya iba pira do todong ya Golden Star Suchang kibalai don lang menta ban ni hangde ya producer director iba Commander Shang Pliang ikila don hangde ban prinsip disengan kaba kongson kalong ba na kabenta bat aimin sim bat pensilur ya ki kun samla jongon ni kathan ban ya simbenta hakikam aklim lane ban snai ki film kasi per hangne hapo kaneka jaka jongi West Kasil dena kaliang jongi ki samla rang ba nada kino ki kun samla na kaneka kathan West Kasil ibakwa ban snap film na ki bakwa ban penme ki film ngingi kloy kanya rab ya ki ban pen ya jiu lane ban na penyat ya kum kine ban peni senang bagi pajak kentip senang ba ke kun samlam watla ngimyo ikam sarkar romo ngin persang gen ba kine kikam kin aikam ajam hadin habut ngin im ya nginom up kan bang ikam sarkar ke ngin kentip gen dalajong ya lajong Kejusna jungai kenika film kendailan kamut rebang kuat banong ban expose ki bajia hapo kanong ba shalong henry haka film ngawan raru ya ka solution long ba ka film kan ba bat ngapen iru ki jingma lada niat ya ka lunti ke babakla kidon ki jingma bat ngidon di bandon ro ka solution kan de ngayo ngau ba
ka don ki kubor ki jingjia tengah le nak leng jungang wat jingtip adalah wat jingtip ngalap entah dan rei tang ban expose dan rei bangin wanra ya ka solution alor kane bangi scam bangas ngukmen ba wat assembly ru kilaya keren nanta kala kelalong ka jingnya keren hapeng ka imlang kesalang ka jongiru di jadi bandon ken ka solution bagi ban waru ya kadau ke ka penlong hak society ka jongi ka bangi ong ka Christian state kin lek pat ban yo kamai kaji da kuwi pat kilat se kiba ka jai beri jongi kam pediang pangalaong kadai nam ka dubri udon kam te ya ka penjata cipang nanti jinggun kam gi ai dan rei kadon ru ka kubor mo bagi beri ki ban shim ya ka positif kan nakane ka firm bat nga supmen mengiyo sngawi kilong kemiro bagi kiyo ya ka kubor ka banganga kwa ban pa lengba kane ka